Okay, so hi korang. So kita orang baru je lepas tengok cerita keajaiban air mata wanita. Okay. So guys, welcome back to our review. So kali ni kita orang akan try buat short and sweet punya review je untuk kita punya filem kali ni kan. Yes. Which is ada dua soalan je Nova. I just want to ask. Pertama, what do you like about this whole story? Okay, what I like about this whole story is dia punya, because ini cerita macam keagamaan sikit lah. And cara dia bagi ilmu keagamaan tu sangatnya santai. Macam kawan tengah bagi tahu like, okay, kau sedih, macam ni lah member, macam ni. Aku sebagai member akan ceritakan untuk kau what to do to help you tak rasa sedih. And I'll be with you throughout the whole way. And I love that. Itu yang I paling suka. Dia mendakwahkan keagamaan dengan cara yang santai. Okay, untuk I pula, I rasa macam I sama juga. I suka all the message that been put here, yang macam mana diorang selitkan elemen-elemen dakwah tu dengan cara yang lebih santai. Dan actually benda yang dekat dalam tu is like you commonly dengar. You sebenarnya dia benda yang you selalu je dengar. Orang akan cakap pasal bersabarlah, kalau kehilangan tu bersabarlah, apalah semua kan. Tapi bila dia buat dalam bentuk movie, dia indirectly penetrating you like to the core, to the heart. Okay, tapi dia macam dia tak terlalu push you. Dia tak mendesak. Dia tak mendesak. Sangatnya natural. Sangatnya Okay. macam nak buka hati. Okay, dah cakap pasal what do you like. So what do you dislike about this movie? Apa yang boleh diperbaiki? Should be better. Okay, yang should be better is, okay, kita nak pergi ke, macam kita bila kita sikit, kenapa you makin lama makin ke belakang ni? I too tall, I too big. Oh my god. Kita kalau nak buat cerita, kadang-kadang kita dah tahu, okay, aku nak buat cerita macam ni. Opening dia kita tak tahu macam mana. So kita buat cincai-cincai just to go to the intipati that we want to tell others. Beginning dia can use some work. Masa mula-mula terasa macam, kenapa? Macam tu lah. Okay, not to be, tapi rasa not macam to be cruel. Not to be cruel, tapi rasa macam Jujur lah. Jujurnya it felt like the beginning saja. FYP film student. Itu je lah. Tapi bila dah, if you give it a fighting chance, bila dah masuk intipati yang I cakap tadi, wow, macam wow, macam tu lah. Yeah, for me that the one thing juga, which is beginning kau beri FYP vibes. It's like macam is too macam memaksa. I rasa only the beginning yang dia rasa macam only memaksa. Dia rasa like, macam the cerita is like tiba. Agak tiba. Banyak sangat the moment yang tiba. The first half hour. Not sampai half hour lah. It's around 20 minutes, 15 to 20 minutes. You might feel like macam apa ni tiba macam tu. But along the way okay. Dan satu lagi I rasa ada masalah juga dengan I think the scenography. Sebab usually bila I tengok cerita Indonesia, I like diorang punya scenography sebab they like to use close angle and the wide angle. Yang ni everything in close angle. So I macam, kenapa kau ada lens 85 je ke babe? Sorry. So that's the only thing that I rasa macam could be better. Like macam kalau dia bagi shot tu ke belakang sikit je. Sebab dia rasa macam we're like this. Dia pelakon tak ramai. Bila pelakon you tak ramai, so bila you give the face like this, exactly. It's giving you like macam I need cut a space. I need to breathe. Yes, give us the space. Tapi along the way bila Rizky dah masuk, I think I love it. Okay, back to the rating. How much rating you going to give? Per 10. Per 10. I would give it a solid 7.5. It's above average and it's good. It's good. It's not like amazing, but it's good. And it's a good
opening for people yang nak buka hati tapi tak tahu macam mana. For me, I give it like 6.5. Sebab mungkin satu, this genre not for me, not so for me, but I love the message. Cuma the genre is not so for me. And itulah, I rasa macam dia perasaan tu sometimes sampai, sometimes tak sampai. So it giving me like sayang. Yeah. Okay, that's all from us. Korang takkan dengar review kita orang panjang-panjang membebel lah. Cuba korang komen, okay tak kalau kita orang review macam ni? Suka macam ni ke yang panjang membebel? Makan jajan, takut lama-lama nanti korang bosan pula tengok kita orang kan. Okay, so jumpa lagi korang dalam Nak Jujur ke Tak.